Nou pote kek bagay pou nou pase kap interese ou defi de menaj ou ki ou gen nan men ou. Bagay ki fi paran men. E bagay ki ka fe ou kriye tou, panse le ou nan relasyon avek yon fi. Si ou gonti fache ansam avek fi an, ou pos fache tou, e wap kriye, sa ka pemet ke fi an pa respekte ou. Paske le ou se gason, ou dwe jere stil gason. Pa meto ke ou tro remen fiyan. Sa se yon nan priorite, an tanke gason ou dwe bay tet ou. Paske, pa bliye ke everjan sa e, se ou menm ki met relasyon an. Men toujou cheshe gon konversasyon ansanm avek fi sa. Si ou konti diskisyon ansam avek fi sa, e pa ou menm ki pou ble tap panse, san cheshe yon logik ansam avek fi. M souwete ke ou kompran. E yon nan bagay pou toujou mette an pratik tou, se jere prestans ou. E pa sel le ou te menaj avek fi an pou jere prestans lan. E le ke ou fin gen fi an akay, se pa le mouman pou ap rele sou li, pou ap pale nepot jan ansam avek li. Sa, se yon nan temperaman ke fi, an pil fi paran men. Ou son ek ki tro otonom, e la fi ap ap santi la les di tou. Merci, bye bye.